sam Slaviša Ristić, završio sam srednju tehničku školu, smjer mašinski tehničar. Trenutno sam kontrolor, radim na CNC mjernoj mašini, na običnoj mjernoj mašini. Počeo sam raditi poslije škole ovdje sa nekim predznanjem, a ostatak sam nadopunio sam uz starije majstore i radne kolege. Tehnička škola vas baš bazira u smjer koji vi želite da idete. Ne morate lutati poslije srednju kad završite tehničku, znate šta možete raditi dalje. Jeste, mi se trudimo ovdje da edukacijom nastavnog kadra, da opremanje školskih kabineta učenicima pružimo što više znanja, da oni budu što konkurentniji na tržištu rada. Svake godine imamo između 10 i 15 đaka koji su kod nas na praksi, na tehničkoj praksi. Imamo jako puno đaka koji su baš iz te srednje škole svoj put nastavili kod nas, koji su pa sad u međuvremenu neki od njih i 8-9 godina već pa kod nas. Sa srednjom školom sam znao osnove, podjelu mikron milimetar, položaj komada, što je jako bitno da se savlada. Sve sam to imao neko predznanje iz škole, tako da ovdje u starijeg kolegu sam samo nadopunio svoje znanje. Svakome ko misli studirati neki od tehničkih fakulteta ili raditi u struci, preporučujem da upiše ovu školu, jer će sa ovom školom najlakše da dođe do zaposlenja. Posla ima baš dosta. Škola je jako bitna, ja sam mislio da nisu neke stvari bitne, ali sad u toku posla sve se ponavlja, neke stvari znam, neke ne znam, tako da što se više budete trudili i pazili, tako će vam biti lakše u poslu kojim budete se bavili.